Мына достор, буюрса финалга келдик. Бүгүн Мерим Жуманазарова менен Жоломан Шаршембековдун күрөшүн көрөбүз. Буюрса алтын бизде жана коло бизде. Representing Kyrgyzstan, Sharshenbekov. That sports big circle. We have and then we wrestle for gold in the red from the Islamic Republic of Iran. Midi pushing back off. 24 years old from Kyrgyzstan. Now a choice of position. In Greco-Roman, Iran has 9 Olympic medals. They have 4 golds, a silver, and 4 bronzes. Kyrgyzstan, 2 silver and a bronze.
Сәрсенбеков бұйырса қола медаль алды. Азыр ушундан тозалау жоламанды. Dostlar, Jolaman Sәрсенбеков бұйырса қола медаль. Dostlar, birinchi bizden. Құттықтаймыз aka. Құттықтаймыз. Jolaman Sәрсенбеков birinchi medalь. Assalomu alaykum. Sizin emgagingiz buyursa. Jolaman krasavchik. Мына достор азыр 3-чү орунга беттеш болот. Дагы беттештен кийин Мээрим Жуманазарова чыгат. Буюрса алтын бизде тарыхый учур. Buyrsa алтын күтіп атамыз Мээрімнен. Екені біз емес, бенін отырған. Бүтін Қырғыз елі күтіп атады бұл атам, бұл алтынды. Азыр Қырғызстанда бұл алтынды күтпеген кісі жоқ болуш керек. Барлық Мээрім күтіп атамыз барлығы. Бұйырса, рахмат. Бұйырса. Құдай бұйырса, азыр bir мезгілден кейін Мээрімге финалдық белек башталат. Ушул жакта кыргызлардын баары келип Мээрімге жакшы балет этип атабыз. Құдай бұйырса, Аллах таала колдоп Мээрімден күмүш эмес алтын медаль күтөбүз. Бұйырса. Ассаламу алейкум, Қырғыз елі бұйырса. Мээрімде барлық медальлер бар. Бұйырса алтын ғана жетіспейді, алтынды күтөбүз, иншалла. Second Olympics. She won a bronze in Tokyo. 2021 world champion.
history. Kyrgyzstan with 2 medals in women's freestyling. And raise your lead for Elor at 1 break. I got a word for your father.
Birinci kadar barımızda mı zıplaktı? IOC member. Merim! 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 Marque la réussite de ces Jeux Olympiques. Organizing committee would like to thank all of you. Thank you for your attendance. And as we head back here tomorrow, 11. Bir minuta, bir minuta. Merim, Cengiz kutlu olsun, Merim. Cengiz kutlu olsun. Kırmızı el sıyımıktan siz Merim. Allah razı olsun. Kutlu olsun. Hurmatlı dostlarımla görüntüleri Merim Jumanazarova kumush medalya aldı. Ertеңдagi биздин балбандарыбыз 3-месtoga күрөшөт. Ошон үчүн эртеңге чейин көрүшкөндөр.